10 ljudi, danas ću pokazati kako da editujete video. Ako imate Mobizen ili tako nešto. Znači idemo ovdje, gdje je ovaj olovka. I vidite. Sad ga ja treba editovati. Sad ja treba da ga editujem. Idemo na muziku, ja BGM. I vi izaberete muziku, naravno. Znači idemo na gotovo. Video, i to će biti 100%. Samo video malo utišan. Do 50. 34. Idemo apli. I idemo don. I mi samo sačekamo kad će to da se čita. Sačekat ćemo, vidimo se mi do kosa. I 10 ljudi danas ću pokazati kako ja snimam na svome telefonu, to jest kako ući u Apple Box, naša server. Kao prvo, znači na ovu lupicu idete. I tu imate prijatelji, svašta nešto. Ako imate prijatelje recite. Ako hoćete da napravite onda ovako. Čekajte. Šta ja govorim?